Neda agung sampurasun ka Gusti welas asih paraksasa nu kagungan usik malik sim abdi saparakasa nyidungkeun panedang siloka kukus nu ngelun tawis pang bakti ka diri nadadi yat Gani ngeraksa seni dipaparin jalan nu dipiridoku mugi keparaka ruhuna nutus samiar kabudayaan tuturun samperan anu panerini mati zaman putra putri mugi jadi silukan yang ngepupuh jadi sarining hati nadadi nyet kawas muji aji mujas medisi dapat sinubari muntang kakresai nutup sang sining kucure cirina sejababa catur sepira tadi anggong nguping ngusot sate dianggot ningal panglaki nyusul ilmu ning luhur nyung sipa tikadang Apa yun jang ladi? purna antik nada keramat linuwih berkasa ramat panota mugi diapil di jari
pikiran yang latih hati susah hararentah dikegeran bunga cikumah aduh nyai angkat hati hatiku itu kumah susah anggur si hati masih ngabunga iya gerakan mana itu itu gampang rumah tangga gini sama ayeuna dengar atuh kumaha kau bisa tapi kan hati kudu kumarima
Handelem bantun telem cantik gidik kali handeum ku anak leungeun nganyeri diri abdi Tong tiwut-tiwut teuing ini krincang cawampan sedih pisan si pare lamun sorangan kadang-kadang isayana isi disimpen di atas pacaran abong-abong kan refina ngajama bayaran kebal cacar di pagar pucat jauh semangat sendiri aja dari dalam kasar tapi tinggal 3 bulan pesembang sapeting asa sabulan ngantosan panutan suci teman ngayutkeun inti kakeler kakudang kopi kamana ngeken tiki kecaler kahudang daunana daun cangkring daun randu karang buah-buah biduri lamun kisah lawarna ek main gedek asal sedai kembangan lamun dek masing pangket ulah rasa kincir ngaitan regang ulang ketimbangkan pikir ngaitan seorang kunaon teu dijadikeun ngalah suluh menang regang talina urang beungketan najan badan tos paangkat batina urang dieuketan paralek padat dipaksa ngomong karayana dedek pati sumeblak aku namun sorangan
anom oleh-olehan, anom kukus, anom darja. Kehilap kesepuhan ti soreang, anom poke. Ya Om Rahmat Hidayat, parantos kebul cigrah-cigrah. Hilap ke Jawarat Bandung, Kasepuhan, Bapak Tu Bagus Hasan, mangga jangatkeun. Ka urang pasar ieu pasar. Wilujeng ngadangukeun dungal jongko. Mudun. Ya. Wah. Jamu alas jemune kuning wis lawas ketemu maning wong lanang. Ya iya no. Wis lawas ketemu maning. Kaudang Cilegonan aku melangurung katonnya nopnya. Aduh, aku melangurung katon ya Mas Oleh. Jamu alas palimanan wis lawas sulak edanan. Wis lawas kulak edanan. Gunung sembung panambahan ati bingung beli keruan. Ya Mas Ano, aku bingung beli keruannya. Ijo kodong rambut dan nasi kering kolong jembatan jong lama. Nasi kering kolong jembatan. Kesepuhan perjimat panis keruan tega temennya. Ya Mas Gugus, tega temenan kawaku. Laut pinggir laut aja melangkah wong gendut. Kudu melangkah wong gendut ya Mas Ano ya. Irang-irang kolam bine bocah irang sapaaran Mas Samin. Ya iya Bocah irang sapaaran. baju biru kecembangan tani turun aku pelengan. Ali-ali ilang maten ojo lali kerponcon. Kasimbut Baca. Indramayu Pakrayu Bangsir Mangkedin. rata Wong bagus aja kemoyo pulang wetini. Anjung Mas Lana ya. Ya ya. Suka mandi dolane Rame-rame tempat liwat mana menek piline enak. Ya kakak piline enak. aja melamun beli jadi. Kawin mah Sari pajak kalang para sisia dewe.
ambe-ambe kayu nang kadalika kayu ketina dalika kayu ketina Wakar patunung padanara kepati-pati padanara kepati-pati arek emben kula langkung saki mangkong kedel sakian pengkedel mau maningkan man pengen murah sampai pangan pasar sukra wes tanseno melang karo wong gendut karo wong gendut pakai beli dompet papa jokna asal sukra kang aku hati kasih mata Kirit tamaya buyut dan dermayu kiana cilik wong lanang rata-rata anak dermayu kiana cilik Aya lumutina batu tunanya kaki sanudi ya dimuai yang memunggang silaja aya lumut dina batu hilap kaki baci aya kuya di muara objek kaki gede saya lumut kana waktu nya urang terus situ sahur para pasar jayana ka alun-alun situ sahur para pasar jalan nafas alun-alun pilih ayah jalapatan punten anu kasut maleret pada timoko momot saga irwasan nyeredet mah nyeredet sayang dilongo cing seredet sayang dilongo cing seredet sayang dilongo kuasa benyeng mana intunan ka orang sim anis benyeng si pari kaum jaga kaum onom benyeng mana benyeng si pari mending mana mending berak
pada tiruksa momot di kalangan nyerede batai sumebra cing serede cing sarabla cing serede cing sarabla Om Obed yang kucupung Wilujeng nyuhnya secara ya kancara pulang deui secara aya kahoyong terang deui Om Obed sareng anom oe kantun talina mangsumi nyek 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 pada tilempang momot kaki Jawa cing serede hayang ditea cing serede hayang diteang nyeredek hayang diteang nyai laksana meser saat di korangan tak hidangan pukulan meser salah di korangan di wadahan pukulan mundur rumah
gempit nurangan bae nurangan kabahan jalane kabaya petro
nuhunan ka urang Majalaya kesepuhan Papa Itra kehilap ya mangintunan agan Sutisna di Karapitan anggota Sanggar Tari Jugala kehilap ya mah khusus kesintunan di Bojong Roh Karawang kurang Tanjung Priuk Bang parang di sisi gunung daun ada melang dan pundu kumaha nelengan dan gunung kamana neangan-angan bilang para tumpak sada meser-ser kepanasan kemang kesana bangsin di kalangan kemang serepangan bangsin tetap seserangan hutan kia jami bodoh toleh diambil lain jadi diambil lain diambil lain campurilah manuk dengan takdirna unduna untuk rina sisi lamping dunia untuk dinasti lamping tetaplah di sisi lamping majar maneh ikan dulu diangkus daya supi diantos kembang ras nageun di tungtuna daya piwadaheunna naunna saya wadah tenangnya daya pandanganna kiai malah juga pondok dan badak manu-manu Hutan kia jangan miskin sebuah kepanan